Арбаңыздар кылымга арыткан улуу журт, өнөр баккан кыргыз элим, сиздер менен улутубуздун тун өнөрү болгон айтышыбыздан финалдык беттешинен жолуштурганыбызга кубанычтабыз. Кош келипсиздер. Албетте кыргыз эли айтыш өнөрүн баалап, төкмө акындарды өзгөчө сыйлап, төкмө келсе төр бошот деп кадырлап келген журтпуз. Бүгүн мына сиздер менен дагы бир айтыш өнөрүнүн финалдык беттешине жолуштурганыбызга кубанычтабыз. Келиңиздер, анда сиздерди көп күттүрбөстөн биздин акындарыбызды, финалга чыккан акындарды бирден мен чакырып алсам. Кадимки эле аксыдан чыккан айтыш өнөрүн алдына киши салдырбаган биздин акын Эмил акынды чакырайлы. Акын Эмил Алимов тосуп алыңыздар. Кол чабуулар болсун. Акын Эмил Алимов. Ал эми Эмил акын менен атаандашып айтышат. Биздин жез таңдай акыныбыз, талант акынды чакырсак. Талант акын. Наракот дейм. Апе, келип эле месте талашып алды го булар. Кирбей төрменики дейт го. Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген агысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Кечиресиздер, эң кызыгы комузу жок келипсиздер да? Жо, мен комузум бар. Я. Комуз? Сен комуз бар делдиби? Комуз. Элдер аккордеон ямак алып жүрөт, комуз алып жүрөм. Кечеге туруп алдым. Комузчусу мененби? Комуз. Биз комплектпиз, ансамбль. Мынаке көрүп турганыңыздай бүгүн Кудай буйруса кызуу айтыш болмокчу. Мынаке келиңиздер, акындарыбызга чай суналы. Андан соң бұл финалдык беттешүүбүздүн айтышын баштап беребиз. Муну эмне бияка алып келип койдуң, мен куя тургансың. Чайдан алыңыздар акындар. Ал эми сиздер көрүүчүлөр бүгүн акындарыбызды сүрөп туруңуздар, чамда деп, бале деп колдоп турсаңыздар, нур үстүнө нур болот. Азыздан ичебиз, талант акын. Bir kuygandı, bir jutup koyarsanız biz çay kaynatıp oturabız bu yerde, айтышпай эле. Oozdu көрүп атасың ба? Кызык экенсиздер. Жакшы да ичеген 12 метр. Анда урматтуу акындар даяр болгон болсоңуздар, Айтып атам, жакшы да ичеген 12 метр дейм. 2 метр ичеген болсом да ысык чай ичкенде көчүгү күйүп. Айтышыбызды баштасак. Баштайбыз. Не болду? Тегин алып чыгып берип койгула. Талант акында кур келген эмес Сурбай. Ой, бүгүн өзгөчө акындар экен. Ой. Талант акын. Келиңиз. Алгарычы кечиресиз, мен буга айттым. Эгер көкме болсоң, мен иштебесе мага окшоп жазып ал дедим. Жакшы, бүгүн тамаша айтыш болот окшойт, Анда акындар баштадык. Талант акын эл менен амандашыңыз, учурашыңыз баштап берели. Апай, буга кетип калдым. Ами? Каяка жөнөдүңүз? Учурашып кел дедиңиз го. Эми учурашып түшүп алып бирден учурашып чыгасызбы? Колдорун кармап чыгайын дедим эле. Сиз колдору кармап бүткөнчө концерт бүтпөйбү? Ана, атам раматылык айтчу эле. Дөпөрөсүн чоң кичинеси болбойт деп. Мындай кылайлычы, Эмил акын өзүңүз баштап бериңчи. Чай куюп койчу, бала, демде, кыз. Чай куюп берип койгулачы. Ушунча болду чайканага барып эле айтышпайлыбы? Мынанча эле добура кылбайлы. Кызым, мына чайнеги менен эле берчи. Мындай экен бизе талант акын оозуна эле чай дамдап берип коймок экен элек. Өз оозу чоң экен. Мага куйбайлы куй, али ооз тийелекпин, омейден. Бул жер биринчиден чайкана эмес, кайрагалыңыз чай дей бергиле. Бул жер айтыш. Сөгүнбө эле сүйлө.
Şunu ukmaksın degen barga. Evet. Anda emil akın özüңüz başlap beriniz. Özüm bile koyun için. Çıngırı çıng... Abi var ha komusun. Komusunuz bar emil akın. Unutup kalanında Oo, gelecek. geçiniz. Eyvallah. Sürep durmuşlar hakkında. Assalamu alaikum. Amandaşar saltım var, amandaşar halkım var. Assalamu alaikum, amansınlar bu jalpınar. Bugün aytışam dep menen talant geldi oğluğup. Geçeyle içi oturatılan go. Bugün kalıpsın soğuluğup. Heydi. Gezek berem talantka sen dağır davugayın. Otur. Peregaru otat bir hafta kadar öyle oturayın. Anda talant akın. Otur çay iç olayın. Talant akın çay içkenlerle gelgendir. Eyvallah. Nolordun caman oyu ol, çayın ekebine seni kuyup gel ol, uruda da çay ele. Ağı da oyla oturattım nerede bir koza. Özün satkan hakkında birinci yolu görüp adam. Teknikada. Teknika değil. Evet, otur lan benim, hepsine gül olayım. Ben başlayayım, can atırsana, bultayım baştan. No, ben beni karab duram o da ne kılayım? Ya. Program ne oldu mu? Tappaya kaldı. Bunu kıtani tartmaydı da. Tolka bilişini. Koy otur dedim, sen ayet şarkında ben Anda talant akın. Neli? Onu. Arayış bana mı? Resmen çekiyorlar. Assalamu aleykum, amansın bu kalayık, amandaşı valayın, esensin bu kalayık, esendeşi valayın. 3000 yıl tarihi var, ordolun oy oşarı, gönül vurulup jatpayı, joldorubuz çoğayıp, üylerimiz tarayıp. Kanalda roy tazalap, bardık sonun bolup jatpayı, karangın oy yerlerimiz jarık bolup jatpayı. Mendele salam aytamın, emilmeni baykağın, jıtın urup jatpayı, antkeni senin juulvağın baypağın. Sen jönünde aytsam köp, 4 tarafın tegisin, sebebi köp şey verip, begemottoy semizsin. Çay koyup koy, çay zaman koy. Yok bu çay, özüm bile Çay kızan, çay kıyağınız tarınıp geçip oldu, çarjatıp koydun öyle. Hey, gün soğuk aytıp koyayım. Ben bir yol aytışıp koyana çay koyayım. Çiçalava degenge, çatağın var mı cemende, apetitin apasını, senin krakadil volgun, cegende. İyi. Oldu. Oldu. Anda emil akın, siz zugayla. Onçuk basam sen talant. Canımdı caman tırmadın. Yetti. Alıp alsan bol boy bösük ettir oturmağın. Darbı satıp cayında Tonya bola kalasın. Özün bir dönpögün kamasayda kadar bir balasın. Artist bolum dep jürüp maksatına jetipsin. Konset koyam dep jürüp 17.000 dolarga batıp ketipsin. Çın bu? Ne anты karayısın? Ben qarız bolğanım, senin qayarın oruda. Uqtum da oşa etip. Bir menen aytacağız akınlar. Anda talant akın. Ey, konset koyam dep jürüp, qarız bolğamın çınında, kamaz aydap sezonda, tölöp jürem jılına. Men üşüntüp jürgöndö, sen Kırgızstandan çadapsın. Rossiyaga 5 yıl barıp, kempir ayalda süyüpsün. Üyü kalat ölse de, orus kempirdi süyüpsün. Öl ve kalıp al kempir, 5 yılına güyüpsün.
Ölüp ket bir jolu. Hande Emil akım. Ben el kol çapsala çay içerim. Emil akımdı kaylanda. Çamdağız. Uşunça oldu aytayan, cinimetiydin canatan. Bıltır süper kudul bolum dep, koluna tibe kalıp durgu sanatan. He. Sanatanın orduna başka una alıpsın. Dik Ali Sultan Bey'in İlyas'ın orta koyup alıp çoğun bir çırdı salıpsın. Niye? Uyuşturup bağırırsın baş bayvige geçetipsin. Tölöykün dördü top top gelip konkursta utup getipsin. Ana. Şimdi Handa talant akım. Hey, ne oldu? sen ne bayağı ne de kot akında aytıştan sırtılы жанагы карыз болдуң деп айттың унчукпадым. Анан супер кудулду алып жана башка бир нерселер айтып атасың. Sen эмне ого сен ишиң эмне? Sen катышпагандан кийин шымын кысып отур. Sen beni begamot dedin ben bir nese dedim. Ürmenen aytacağız Бул akımda. бегемотко бул эмеси тиешеси жок. Sen meni nagылыйлы уруп атпайсың бу? Özün ayttın beni begamot dedin. Мен эмне деп? Мен Ürmenen Begamot aytacağız dedin akımda. unçukmadım. Krokodil dedin unçukmadım. Dağım ne oldu? Ürmenen Meni aytacağız karız akımda. bolgonum, же болбосо супер кудул албаганым, sen ишиң эмне? Uqtum da ben o şey Sen internette. uqqan bolsan Ben de çay içi olayım bağı ne dep koyup bağı uşaklaşan ayallarga okşoy. Jakşınan aytışa Ürmenen ölmeysin. aytacağız. Oşan ayttın mı? Sen ayt otmayın. Oşan senden sıra atmayın. Sen ayt Abi otmayın. ne gel otursun? Ürmenen aytacağız. Otur. Ben ırmenen aytardan bunu sen ayt otmayısın mı? Hemen ne de olur? Ürmenen hey hey hey. Hey. Ürmenen ayt. Amin. Ürmenen aytacağız. Hey. Yok. Ne oldu? Ne oldu sana? Koyula hey. Sen ne kıyım bolu atasın he? Sen ne kıyım bolu atasın? Koyula koyula. Koyula koyula. Sen ne kıyım bolu atasın? Koyula koy. Koyula. Çok sen ne Koyula. Sözüm var mı? Sözüm Koyula. var. Koyula ben de çay içi olayım. Ben sözüm sende kövalim. Ne değilsin? Ne yılasın? Aldı vallahi. Ama bunlar kaçtı. Karmavaysın be. Sen ne kaç otasın? Kaç birini atmayı. Otakan sene karmavaysın bu. Vızıldatmastan. Sen özün kıyım bolu örbeğin. Daşına ol. Sen özün daşına ol. Özün turup geldin. Men turup kelgenime karaganda sen ayt otpayсың bu. Bir süper kuduldu mınday aldı anan. Mınday. Kaç buçuk ne kadar? Ne oldu? Karma da atam. Daşına karmasan Karma atmayayım ben ne anladım. köp kıyım bolu örbeğin uktun bu. Ne? Paçağını çıkarıp koyamı gerek bolsa. Abi kaç. Kaç. Hey hey koy. Koy koy hey. Emir Ali mam talant kılama. Sen de Рахмат туғандар. Бұл ушундай қол чапсаңар Құдай бұрса жақында тынарды жығам қыжалат болбағылай.